Kuanzia pale hii ndio mtu akifika anatokea pale kuelekea. Alafu tuko na transport manager, kabla ya hiyo kwanza. Huyu ndio transport manager. Kwa hivyo kuhusu kuelekea huko kama una gari ni vizuri ukamwona. Nafikiri
No
nĩtũkinyĩire mũthenya mwerũ ũkũndĩra oya ũmĩrĩru Jesũ yũka ũhe thayũ ngoro ũka Jesũ kanĩgwetereire ũka Jesũ ũyokirĩrĩria ngoro yakwa ĩiyũrie na thayũ nĩguo Baba ndorie mothe ma thĩ. Kirĩrĩria ngoro yakwa ĩiyũrie na thayũ nĩguo Baba ndorie mothe ma thĩ. Jesũ njiguĩra ũka Jesũ kanĩgwetereire ũka Jesũ ũyokirĩrĩria ngoro yakwa ĩiyũrie na thayũ nĩguo Baba ndorie mothe ma thĩ. Huko pande yetu kwa hema ya white ni ya familia na kanisa, hema ya blue ni ya marafiki wetu, wageni na majirani. Ino ni 53. Aiko, kwa teno. Ujiteri waku niwega rĩngĩ nĩũndũ wakwa moya ũniona rĩu na ndĩroiga nĩ wega nĩkũithũrĩria njĩra ya muoyo ĩyandeheraga ngorwo ndakwĩrĩ nĩ wega baba nĩ ũgitĩri waku Mimi kwangu naitwa Gitonga
Gitonga ndiye kijana wa kwanza katika boma hili, hata kama wengi wenu wale wenyeji hawanioni hapa mara nyingi. Mimi naishi upande wa Mukurweini, kaunti ya Nyeri. Madhabahu ya kanisa la Presbyterian ala SD Seventh-day Adventist Mount Zion Seventh-day. Asanti kwa kunikosoa. Mapastors wote tulio nao hapa, utawala tulio nao hapa, chief, assistant chief, na wote ambao wameshiriki siku ya leo, hamjambo tena. Mimi kwangu huyu amelala hapa kweli, mamangu mzazi, na ni ya kwamba upendo tuliokuwa naye ulikuwa upendo kwa sababu siku zake za mwisho, na kama vile tutasomewa biology yake, yeye ameishi dunia hii miaka 90. Tumeishi naye kwa miaka 30 na miezi mitatu ya mwisho akasema kukaa na baba, lakini sio baba yule aliwacha, ni baba mwingine mimi. Tukaenda naye kuishi pale Mukurweini hadi akapumzika. Hiyo ni pendo kuu, ndio sababu nasema yeye si mzazi wangu tu, lakini rafiki wangu wa karibu. Bali na hayo, niwaambieni ama nichukue fursa hii niwaambieni karibuni hapa Umande, wakati tunapumzisha mama yetu, rafiki wetu wa karibu. Na tuseme nini? Mungu hutenda kama vile ametenda. Na sisi wote tunasema ni candidate kwa lugha ya Kimombo. Sisi wote njia ni hii tu ya kwenda kwa Muumba wetu. Lakini swali ni je, wewe umejitayarisha kivipi? Niseme kama ni wakati wa huzuni, wale mapastors wako hapo ambaye ni kanisa lolote ama yote ambaye iko hapa, asubuhi na mapema, karibu tuimbe wimbo mwingine, kwa sababu wale walikuwa wanatoka hapa, hawa dada zetu, wakati walitoka hapa, ni huzuni nikiwaambia ya kwamba walipatwa na ajali asubuhi, lakini Mungu ni mwema, ndio walifika pale Cottage Hospital wakiwa wameshelewa. Kwa hivyo pastors, ningewasihi tu tuombe maombi ambayo mimi naamini itafikisha sisi karibu na Mungu, kwa sababu si jambo la kawaida watu kupata ajali na kuwe na wale wamesunika maafa, kwa sababu isipokuwa ni driver ako na injury kidogo ama jeruhi kidogo kwa mdomo, au wengine jinsi nzima walitoka wakiwa salama. Shukrani kwa Mwenyezi Mungu. Na kwa sababu kuna wengine wataongea, mimi nitawaambia hapa. Unaona vile bingu limekaa, hii mvua inaweza kuanguka wakati wowote, kwa sababu pengine sitapata fursa nyingine tuambie mkirudi kwenu, mrudi salama. Mungu awabariki kwa sababu ya kuwa pamoja nasi. Mungu awabariki. Shalom.
yangu nilipokea na kumkaribisha hapa na muwe na usalama. Pande ya serikali muko na security ya kutosha, na hapa hata kufanya nini hakuna mambo haya. Tunakuanga na usalama na tunahubiri tu upendo, moja yetu awe akipendana na mwingine na hapana kufanyana maovu. Sasa assistant chief angekuwa hapa, aliniambia anaweza kuja wakati yoyote, kwa sababu masaa hawezi kungojea yeye na chief mwenyewe. Mimi ni kumpokea na kumwalika ukae na usalama. Asanteni. Asante, pigeni makofi kwa maneno mafupi na mazuri. Ngatho nyingĩ mũno ona amwe matikĩrĩ makinya gũkũ na nĩ mwakinya. Ngai amũrathime mũno, nĩ tondũ gũtirĩ kĩndũ kĩa goro na mũndũ akiumagario nĩ andũ mamũĩ ona matamũĩ. Ũndũ ũcio ũkoragwo ũrĩ wa mwega mũno mũno mũno, na rĩu nĩ ndĩragĩkenera mwene hinya tondũ ndĩronaga tũgũgĩkorwo tũrĩ ithuiki, kumbe nĩ tũrĩ aingĩ ũguo. Niĩ ndĩkĩrĩ na ngatho nyingĩ mũno nĩ tondũ na nĩ twĩkĩtwo wega, ningĩ tũgakĩheo mbura. Gũkũ kũrahanaga haha ũguo, na rĩu tũgacoka tũgekwo wega tũgakĩheo mbura. Mũtumia ũyũ ndararĩ na itherũ na ũhoro ũyũ, ũngĩringa ũhoro ũyũ itherũ ũyũ etĩkĩtie nĩ kuona ngĩona ũũ. Ndĩrokaga gũkũ anyona akarũgama ona atarahota kũrũgama nĩ gũkena. Ũyũ nyina wa mbũgũthĩtio nĩ gũka, no harĩ andũ angĩ tũkĩnyitanĩrio kidogo ũguo ndĩkĩrĩ wa mũingĩ kidogo, tondũ ndingĩekũka no kũrĩ thakame itũ gũkũ, na mwene hinya mwĩke wega na mũrathime nĩ gũka, tondũ ũndũ ũcio noguo wagĩrĩire. Na maũndũ maingĩ ndingiuga, no kũmwĩra mwĩigue mũrĩ mũciĩ gũkũ gwitũ, tondũ nĩ kwega na nĩ twendaga ageni, ithuĩ ageni. Ithe witũ amũrathime mũno na mwĩke wega. Asanti Mama Wambogo, barikiwa sana kwa hayo maneno mazuri. Haleluya, haleluya. Sasa tutampea Mama Gitonga. Na rĩu nĩ ndĩ tũikaranĩtie nake nĩ mũno makĩria. Nĩmarwara ahũrĩra thimũ akanjĩroka kaũkaikania ngacoka gwakwa no. Rĩu nĩ ndĩracokeria ciana ciake ngatho mũno makĩria makĩte wĩra mwega wa kũrora mami wake ũrĩa mũciaragĩrĩirwo nĩ kũrorwo. Na reke itĩmwĩre andũ ethĩ ĩtĩkĩrai kũrora aciari anyu mahinda marĩa makũra, nĩ ũndũ makũra nĩ marabatara ũteithio. Andũ ake ndĩramacokeria ngatho nĩ ũndũ na rĩrĩa ndoka gĩikaro gĩkĩ no arekwo maũndũ mega anjĩragĩrĩra, nĩ arendete kũrĩa kagũkũ mũno, nĩ arera gwabatara ngũkũ ũkauga akauga nĩ akũrĩa ngũkũ akandũmanĩra kanjĩra ina Gitonga thiĩ ũngĩrĩra kagũkũ ũngĩrĩ ũgĩthĩra igũria ciana ciake tũrerete twĩna ũcio maita makaima aratua na itangĩkorwo maingĩ ningĩ aratua no nginya ikiage na rĩrakinya tũtikĩre ana
ndete kiugo kia Ngai muno muthenya ngiuma ndungirokire guku kuhoe kindu nake ndangiragirire kindu kwene gutakinyite gutakia kabati kwoguo ni mwihoki Ngai hindi ria rirathi ni gucemania na andu akurigana uria ararikana aigua amora murathima. Amen. Asante mama yetu. Jamii ya Wamesheria, tafadhali tusimame. Tafadhali tusimame. Wale wako karibu kwa sababu ya muda ndio nitawajulisha kwenu. Nikianza na yule mkubwa anaitwa Pauline, inua mkono juu. Asanti. Tuna Beatrice, inua mkono juu. Tuna Moniki, inua mkono juu. Bibi wa Moniki, inua mkono juu tafadhali. Tuna Lucy, inua mkono juu. Beatrice ako na mzee wake nyuma pale anaitwa David, inua mkono juu tafadhali David. Pale nyuma kuna bwana yake Lucy anaitwa Obadia. Asanteni, ketini chini nyinyi. Wale ambao sijataja tafadhali wasimame tu. Aha. Hawa ni wajukuu wa Macharia. Kwa jina tu kwa nimeshika microphone. Praise God. I'm Maureen Wangoi. I'm born again. Asante. Bwana asifiwe. Naitwa Maureen Wachira na nimeokoka. Bwana asifiwe. Naitwa Maureen Elimu. Praise God. My name is Samora. Praise God. Gorena nimeokoka. God is good. Don't pass Wangoi. Bwana asifiwe. Naitwa Ines Wangoi na nimeokoka. Tulikuja tukiwa wengi washirika wa kanisa la Full Gospel ambao tutaimba wimbo mmoja, lakini niseme ya kwamba tunaleta pole zetu kwa familia kwa niaba yangu mwenyewe na familia yangu na pia kanisa lote la Full Gospel Churches of Kenya pande za Bwereri, na msikia kwamba tuko pamoja na tutazidi kuwaombea. Na kama vile mmoja amesema, vizuri kutunza wazazi wakati wamezeeka, kwa sababu kile mtu anapanda ndicho anachofuna. Hata sisi tunazeeka, tutahitaji kutunzwa. Kwa hivyo tunza mzazi wako kama umebarikiwa naye, na Mungu atakubariki na atakutenda mema. Na pia tu mwenzako, kile mtu apandacho ndicho atakachofuna. Kwa hivyo kama uko na mzazi, mtunze, maana wewe utazeeka na utatuzwa. Bwana wabariki sana. Ninapowalika wana Full Gospel Adiku
hiyo. Bwana wabariki sana. Nafasi. Karibuni. Bwana asifiwe. Kanisa la Mungu. Kwa majina naitwa Karoli kutoka Likie. Kwa niaba ya makanisa ya Kolilo, ningetaka waje hapa tupate moja ya kanisa wa Kitabulwe. Mtu yote anaweza kujisikia kuja hapa kwa Kolilo. Yesu akachoka agere manage na manage ni mwando aria nakura imamera dajada oda iwaje ni mwamana kara manage magera koganya abatware wake ayaega na meru ayana kura imanera dajata yani wamana kara ana ima twana toto yani nyuwe wemana Bwana asifiwe. Majina anaitwa Erastus Gashingiri. Na mimi mmoja wa familia hii. Hatuachani, tumetoka mbali mpaka hapa. Tukatoka kwa mbuzi, tukatoka huku tukiwa watoto wachanga, tukiwa hivyo. Na kwa hivyo mimi nikija hapa nimekuja nyumbani. Sasa ninataka kusema kuna Mungu ambaye ametufanya hivi tukuje sisi yote akatukusanya hapa ndio tujue ya kwamba kuna mwisho wetu. Haleluya. Amen. Tuna mwisho. Mimi ningeomba kila mtu aache kuhuzunika, lakini uhuzunike kwa ajili yako. Bwana asifiwe sana. Amen. Huzunika kwa maana huyu tumemleta, tupige risasi ya mwisho tuseme alikuwa mwanajeshi wetu. Lakini kule Mungu ndio anajua. Na tunaambiwa tujitayarishe. Sikupewa nafasi ya kuhubiri, lakini ni kusema kwamba mambo kama haya ikitendeka unastahili roho yako ianze kufikiria uwaze mambo ya mbinguni. Wachana na mambo ya huyu. Kwa maana huyu yake ishakuisha, sasa nangoja taji. Lakini wewe umewachwa, wewe unaona kama wewe umewachwa mzuri, wewe ndio uko na hatarini kwa maana kesho unaweza kuwa mwingine. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Sitaki kuongea sana kwa maana wahubiri sikupewa nafasi ya kuhubiri, lakini naongeaga kidogo. Amen. Bwana mbariki sana. Hey,
Ndetagwo Joseph Diemwe wa Tugo na ndwa itura riri ni tondu uyu tugethaniire nake uguo mundu ona handu ngari arorio kuu ni kuo gwakwa na makiria uguo ni nyenda Jesu ni ndwa kuhonokia akahe thayo akahe kirio kia mucio matu-ini na akandirikania matuko ni mathiraga nigetha ndikae kwirigwo. Bwana asifiwe. Ni twakena ni undu wa guka kwanyu na karibuni sana. Thomana kanitha wa PCA mahiga-ini haria kirima iguru na ni kuo ngoragwo ndi muthuri wa kanitha ona iko ni ndiraritaire but not tired. Tuwe kumwira uguo mutirona ndira kaundu ndigika uguo ndikiri muno no ni ndirakirutire wende nigetha wira ukirutwo ni andu angi. Wenda kugweta njuge ati mwana wa ithe witu nituyaine muno gwiciria ni wona ndamwira haria ndi na haria ari kundu ndugimukwenda kumenya mutike menya giko kuri na kaundu nitinya aragikiragira tugakionana tugakigeithania no ni kugoca mwathani tondu wa matuku maria muhete na tuwe mwathani tuheo matuku ndikirie na kuga atiriri aya ani mandeithagia muno kuri no tugu muno nao withi njega muno kuraya ma kundu andu arega mathiaga kehana itikonoku tondu no kwa Jesu tugatura. Bwana asifiwe. Hau hangi uria haragi atia na njuge atirire withi njega na nikio ithuĩ gutari turagira ko turiega tungire guthie. Bwana asifiwe. Ni wega uririkane nduikarite hau na ndikarite haria ndiona ndi mwega wone kwagira no kuguka. Bwana asifiwe. Uguo twiharirie nigetha twagithie kuria guturanira mwathani arogocwo. Thank you, karibuni sana na nitwakena ni guka kwanyu na mamine arutite wira wake so ni ari kwa huo mahindi iria twakimenyanire nake nituge ari mushiriki na mushiriki wa biu tondu ni arokaga agiuka akiremererwo ni guka akarehwo na nduthi agiuka kinya riria atuikire ni akuremererwo waga guka atuika ni akuremererwo kwaga guka turoka guku kumurora wakimurehera ngano guku bagiciriki nake uguo nginya hau ni njui ari mushiriki na ni akoragwo tondu mundu wothe witikitie ithe witu nariganagirwo ni ibuku riria ria Thessalonike wa mbere 4 mwari ucio wa 13 no tuthomerwo hau tondu mundu wothe ukoragwo na kirigiriro ndagire gukorwo akigwa ahinyiririkite ngoro ati tondu mundu wake ni akoma haha aige gukorwo ena hinya ni kumenya ati kuri handu mageka atia kuri handu haria makagomana kana handu magakorwo manyitanire ni gukorwo ni akumenya agikorwo muturia ni Mesia ni ahingurire murango wake wa andu aria angi othe mamutungatagira na aria othe mamwitikitie tugithomagirwo ria ndikuru tuguthomerwo wega tuthomerwo no yuria ndura turashirikiaga nao moke haha nigetha goce na rwimbo rumwe tukimuririkana akiri itu mkeni wale ambao tulikuwa na shiriki nao hapa Daiga ili ashirika no moke ashirika Daiga toka murokia madena madeno netora kenaga bagi ya sayoni nekwa toka murokia madena madeno Mesia
koguo horo cio niguo tumburaga waya cionecia mũrũ wa Ngai. Koguo rĩu ngwĩciria tũgũthiĩ tũrĩkĩrĩirie rĩu nĩgetha tũhe kanitha rĩu tũkũingĩra harĩ eulogy nĩgetha tũthomerwo rũgano rwa mũndũ rũtingĩhota gũthomwo ruothe, no rĩu rũgũthomwo o rũrĩa rwandĩkĩtwo. No ũhoro ũrĩa mwega na wa gũkena nĩ atĩ arahurũkire etĩkĩtie Mwathani. Ũndũ ũcio nĩguo wa kĩrathimo na twagĩrĩire gũkena atĩ ti kũreka atĩa, ti kũrora. Arĩa tũĩ ũhoro wa ma nĩ atĩ ona ti gũkua nĩ gũkoma, kũhurũka arahurũkire etereire mũthenya wa gũkaheo muoyo wa tene tene. O mũndũ akarĩkĩrĩria ahana atĩ ngwaragia ũguo nĩgetha ũkorwo wakinya. Karibu. Shalom. Nĩnjĩtĩkĩrio mbere ya thĩna mbere mũno. Nĩ ndĩ mũtumia na atuma gũkũ atarũgamĩte hanini hae ũkuhĩrĩrie ndagĩka ĩmwe. Marĩtwa makwa njĩtagwo Reverend Peter Kamau. Athani agocu njĩtagwo Gladys Wanjiru Kamau kana nyina Macharia kana nyina Nyaũndũ. Niĩ reke njuge hanini ha tata. Niĩ nĩ tata tondũ nĩ manyina ũmwe na mamu. We ndĩkwarĩte mũno na ngĩmwĩra oke na kũrĩa twaikaraga. Na niĩ ningĩ ũhoro wa kanitha ndangĩatũheire kĩndũ mũthenya wa Juma twagĩraga wetano. Nginya mũrathime. Ũguo nĩ anyitĩrĩirie honokio, ũguo nĩ kũhurũka. Ngai mũrathima na mwĩke. Yes, rĩu naniĩ njĩtagwo Ngũndagweta na nĩ nyenda Ngai. Nĩngorwo na rũgano rũnene mũno rwa maitũ na ndikwenda kuga nĩ ngũrũheana ruothe, no nĩ atĩ nĩ ngũthoma kũringana na mwandĩki, na nĩ ũndũ ũcio njuge nyambe ngĩthiĩ gũthoma. Nĩ ngwenda kuga eco sana kũrĩ cousins because nĩ marutĩte wĩra mwega na nĩ manyitanĩire na njĩra njega. Pauline nĩ ndĩraigua kuga gũcokeria ngatho mũno nĩ tondũ wa gũtirĩra mũciĩ witũ na njĩra nene. Zakaria na Biti othe nĩ marutĩte wĩra mwega, ũguo ndingaga kuga Cogrant njuge nĩ mũrutĩte wĩra na nĩ wega gũtũra andũ magwatanĩire na njĩra njega, na ũndũ ũcio nĩ ũkenagia Ngai ona rĩrĩa rĩ kũrĩa matu-inĩ. So niseme Mungu anawabariki na watende mema na amuishie kikamilifu. Bwana asifiwe sana. Nĩ kwenda gũthoma rũgano rwa mũtigairĩ. Nĩ ngũthoma, nĩ ngũcenwo karatathi kau. Gũciarwo. Mwendwa nĩ Julius Wangui Macharia aciarirwo mwaka-inĩ wa 1936 mwaka-inĩ wa 1933 ya Rũhiũ Mathĩra sub-location. Aciari ake nĩ mũtigairĩ Moses Macharia na mwendwa nĩ Lydia Nyagũthiĩ. Maciaranĩirwo na mũtigairĩ Peter Kenyua, mũtigairĩ Teresa Nyagũthiĩ na mũtigairĩ Wilson Kariuki. Gĩthomo. Mwendwa nĩ Julius Wangui Macharia ambĩrĩirie gĩthomo cukuru wa Kĩaruhiũ primary school kuma kĩrathi kĩa mbere nginya ĩrĩa yetagwo intermediate level. Kanitha. Mwendwa nĩ Julius Wangui Macharia arĩ mũrũmĩrĩri wa kanitha wa PCEA gwa kahinda ka mwaka ũmwe na thutha akĩingĩra kanitha wa Seventh Day Church of God. Kũhika. Kũrĩ mwaka wa 1958 kana mwaka wa 1958 mwendwa nĩ Julius Wangui Macharia nĩ macemanire na mwendwa wake Njage Mwanĩki na makĩhikania. Nĩ mataraihu na ciana mũgwanja na nĩo mũtigairĩ Mĩrĩngĩma, Pauline Wanjira, Zakaria Mwanĩki, Beatrice Wanjikũ, Kĩng'ata, Simon Macharia, Lucy
Nyawira na mutigaire Joyce Nyakanini. Mwendo meire Julius Wangui Macharia ari shosho wa aige na neo Kafui Jangara Wairimu Wajira Julius Ann Masena Ian Shiro Aisha Nganga Kimani Wangui Yegi Gidai Shira Wairimu Nimo Wangui Kariuki Washera Joram Mwaneki Kanini Dennis yes. Wangui Simon na tushukuru tuige Anthony Ake ni David Kengata Gidai Agne Engineer Ephraim Agne Fantas no hena Engineer Fantas Gitoga na Abandian Kirago Duari Mwendo meire Julius Wangui Macharia akorirwo ari murwaru akoretwo ari murwaru wa kahinda kuri mweri 18 akere 2026 yahinyiririo ni murimu na agitwarwo Mukuru-ini sub county hospital kuria arigitagwo oginya mweri 26 mweri wa keri 2026 ria ahurukirio ni mwathani o thaa 10 cia kiroko ni Ngai waheanire Julius Wangui Macharia na noe wacokera Kristo ria Ngai rirokumio. Amen. Simbarikiwe sana. Amen. Hallelujah. Na makiria mothe ni honokete Jesu ni mwathani na king'ata ni woyo na tutigute ihinda tukwenda guthoma tribute ya my dearest mom na mujitikirie tu tondu guthoma na githungu na kugiciria roho Ngai niwe kumuhe gutaura mwathani agoco. My dearest mom, today I start with a heavy heart, trying to find the right words to say goodbye. It is not easy to accept that you are no longer here with us. But I find comfort in knowing that you are now at peace. Mom, you are my first home, my first teacher, my first friend, my greatest blessing. From the very beginning, you wrapped me in your love and protected me with your strength. You taught me kindness, patience, faith, and the importance of standing strong, even when life feels difficult. I remember how impatient I felt whenever you stepped out of the house while I was young. I remember how I used to ask every person passing by if they have seen a woman carrying a kiodo on her back. Everything good in me carries a part of you. Your laughter filled our home. Your laughter filled our home with warmth, and your words always brought comfort in times of confusion and pain. Whenever I needed guidance, you were there. Whenever I felt weak, you reminded me of who I am. Your love was constant, unconditional, and pure. Though my heart aches because I can no longer see your smile or hear your voice, I'm grateful for every moment we shared. Thank you for your sacrifices, your prayers, and the endless love you gave so freely. I'll carry your lesson and your memory with me every single day of my life. Especially how you used to call me Kairituka Julia. I wonder at my old age, who will
call me that now that you are no more. Mom, you are treasured beyond words and loved beyond measure. Even though we are apart for now, I know this is not the final goodbye. Until we meet again, I will continue to make you proud. Rest peacefully in the arms of the Lord, my beautiful mom. Forever your loving daughter, Beatrice Kengata, Kaide Tukai Julia. Thank you. Thank you. Standing here today, I speak with a heart that is both heavy and grateful. Heavy because I miss you more than words can ever express, and grateful because I was blessed to have shared precious moments with you, especially in your final days. Those conversations we had remain fresh in my heart, and they will stay with me forever. Though there will be no more stories told in your gentle voice, no more laughter shared the way only you could, I hold tightly to the beautiful memories you gave us. Memories filled with joy, warmth, wisdom, and unconditional love. They are treasures that time can never take away. When I heard that you were gone, I felt deep sorrow. But I also knew that heaven had gained an angel. Your work here was done, your journey was complete, and now you are resting in peace, embraced in God's loving arms, free from pain and worry. Grandma, you deserve that peace, you deserve that eternal rest. Thank you for your love, your guidance, your prayers, and your countless ways you shaped my life. You may no longer be with us physically, but your spirit lives on in our hearts, in our memories, and in the love you planted in each of us. I miss you deeply, I love you always, and I will carry you with me for the rest of my life. Rest peacefully, Grandma. From Maureen Wangoi. Thank you. Thank you. Hallelujah. Pigeni makofi. Enough to bring you back. I know tears can fully express the pain in our hearts. We were deeply heartbroken when we learned that you had left us. The world feels different without you in it. Yet, even in our sorrow, we find comfort in knowing that you are now free from all pain and worries. You are resting safely in the loving hands of our Lord. That God gives us peace. We are forever grateful to God for the precious time we shared with you. Thank you for raising us with so much love, kindness, and care. You nurtured us and with patience, guided us with wisdom, and showed us what unconditional love truly means. The values you instilled in us will remain in our hearts forever. Though we may never see you again in this life, we will always carry it in our hearts. Your memories will live on in everything we do. You are treasured beyond words and valued more than you could ever imagine. We will always love you. We will always miss you. Rest in eternal peace, Mom. Thank you. Baba azidi kuwapa nguvu. Baba wetu apewe sifa. Thank you.
Oh, okay. Naambiwa hiyo wimbo tumeimba kushuka kutoka juu mbinguni. Okay. Naambiwa kuna wale walikuwa namuita shosho. Wakuje hapa tu wapigwe picha. Bio bio. Kujeni kabla tupe mchungaji. Mount Zion Seventh Day Church of God. Hapa town pale Ikweta na kule Kangaita. Haya Ikweta na kule Kuduita Kangaita. Na zaidi ya yote mimi ni mshuhuda kwamba Yashua Masihi huokoa. Na ni moja ate Yashua ne honokanagia. Na pia ni mshuhuda kwamba kuna neno la kweli. Na ni moja wate ni kuli no horo wa ma. Mambo ni mengi hunenwa. Mauru ni maji mara maragio. Lakini kuna kweli. No ni kuli horo wa ma. Na nitaanza kwa kuwatambua wachungaji ambao wako katika hiki kikao. Gwabeye na utambura atukate dira megikaro giki. Wale ambao si wa Mount Zion, wale alia matari ya kanisa wa Mount Zion. Yote ambaye ni mchungaji mahali yako anaweza akainua mkono wa masimami. Wothe mutukateri no arugame kana wewe uko wake iguru. Hao ni wachungaji, kwa hivyo mwatambue, mwapigeni makofi waanze kutukateri. Kwa sababu ya muda sitawapa waongee. Ndio wakaje ndikoma he maida mali Kwa sababu mimi pia nina mengi ningesema. Ndio na ndena maji mundo kiaria. Hasa ya huyu dada wetu ambaye amelala. Makine ndio wadukate ndio kometa haha. Nimemjua zaidi ya miaka 40. Ndimwe makine mamia kamera okwena. Kwa hivyo hata hadithi haiwezi katoshea kitabu. Kwa hivyo naro rutikiga ndio ifuku. Lakini baba wetu ni mwema. No mwathani tu ni mwega. Sababu ametupa huo muda wote. Ndio ndio watu wa miaka yote tuweze kujuana, tumenyane na tumeona hata wema wake na nituonete wega wake. Baba wetu apewe sifa. Na mwathani agocwo. Nitaenda direct kwa neno lake. Kuthie ole mwe kwa mwe hari kiugo. Kwa sababu ni vizuri wakati tumekutana wakati kama huu, ndio wega twacemania hinde tarire kuambia watu ukweli, kwiraga andu uhoro wa ma. Kwa sababu haya maisha hana wakati ati wa rehearsal. Ndio mutureo nduri hinde rigiria guka gwika rehearsal. Ukikosea huo ndio mwisho wako. Wahitia hinde riu ndio rya kuria mwisho. Utakapolala hautaweza kurekebisha. Ndio wakoma ndu gathondeka undu ungi. Mimi nilijua neno la kweli nikiwa nje ya nchi. Nilikuwa nchi ya India. Amenyire uhoro ya mwega ndi bũrũri wa India. Na wakati tulikuwa tunamerembesha nyumba wakati wa Christmas. Na ndio twathondekete nyumba muno wa Christmas. Wale ambao tulikuwa tunawaambia kuna Mungu, aria tweraga kwĩ Ngai, wanatuuliza Mungu wa jambo gani, kwa sababu wako na miungu mingi. Makoria ni Ngai wake tondu mari Ngai nyingi. Walikuwa wanatuuliza sasa, nyinyi kwa nini mmepamba nyumba zenu? Makoria ni kii muthondekete nyumba cianyu? Na wao pia walikuwa wamepamba. Na wale mathondekete ciao. Sasa wakati tulianza kujadiliana walituweza. Rĩrĩa twambĩrĩirie gũcokanĩria nĩ matũhotire. Sisi tulisema Mwokozi amezaliwa. Ithuĩ twaugire atĩ Mwonokia nĩ aciarĩtwo. Wakatuambia sasa wekeni Biblia hapa. Makiuga igai Biblia haha. Tusomeeni mahali patasema tarehe 24. Muthomere harĩa augĩte atĩ mweri 24. Saa 6 za usiku kwamba amezaliwa. Thaa 6 cia ũtukũ atĩ nĩ aciarĩtwo. Wao wakaleta kitabu chao. Makĩrehe ibuku rĩao. Hawakuwa wanatuogopa sababu tulikuwa college pamoja. Matietigaga ndio twale thukuru hamwe. Lakini wakisoma kitabu chao na mathoma ibuku rĩao, wakadhibitisha kwamba wao wanafanya vile maandiko yao yanasema. Makiprove ateo mathoma mekaga ũrĩa ibuku rĩao rĩaugaga. Lakini sisi tulijaribu kuzunguka Biblia. Ithuĩ nĩ twageria gũthiũrũrũka Biblia. Tunasoma Isaia kwa kuwa leo amezaliwa Mwokozi. Tugĩthoma Isaia nĩ gũkorwo mũthĩ tũciarĩirwo mũhonokia. Lakini wanatuambia hata ukisoma next week itasema hivyo hivyo. Makauga ona twathoma wiki yũkĩte gagũoro ũguo. Hata mwezi ujao itasema hivyo hivyo. Ona mweri ũcio ũngĩ gakorwo ikiuga ũguo. Tunataka iseme tarehe zile. Turenda yuge mweri ũcio mũthenya ũcio. Hiyo ilinifanya kutafuta ukweli. Ũndũ ũcio no watũmire njethe ma. Kwa sababu wale ambao walikuwa hawaendi. Ndio wakati huo nilikuwa mwanajeshi, mwanahewa. Nĩ ũndũ andũ arĩa maugaga matithiaga. Nilikuwa mwanahewa. Ndio ndari mũjeshi wa kũrĩa rĩera-inĩ. Wale ambao hawaendi kanisani, arĩa matathiaga kanitha-inĩ, walitupiga vita kali. Nĩ matũhũrire mbara. Ninyi huenda kanisani kujaza tu viti. Ndio mũthiaga kanitha-inĩ kũihũria iti. Mnawezaje kushindwa na watu ambao hawajui hata Mungu, wanaomba mawe? Mũngĩona kũhũrwo nĩ andũ matahoyaga Ngai, mahoyaga mahiga. Lakini tuliwaambia ukweli. No nĩ twamerire ma kwamba kutoka mwanzo hadi Ufunuo, atĩ kuma kĩambĩrĩria nginya kũguũrĩrio, hakuna mahali patataja hiyo tarehe. Gũtirĩ handũ hakagweta mũthenya ũcio. Na mahali imetajwa, na harĩa ĩgwetetwo, mtu ambaye alifunguliwa siku hiyo ya nĩ mũndũ warekirio mũthenya ũcio. Kwa hivyo nikakumbuka kitabu nilikuwa nimesoma.
Ilika ni fukuda thomete. Ambacho kilikuwa imeandikwa na mtu anaitwa Richard Wurmbrand. Kiasi kitu ni mtu anaitwa Richard Wurmbrand. Kinachosema ni tortured for Christ. Kiara hiyo roho mtu kuhinyererio ndio wa Mwathani. Alikuwa amepigwa vita sana huko katika Ukraine. Yao uleto mno bara kwa furudi wa Ukraine. Akienda kuhubiri. Akidiko huja. Wakati mmoja akafungiwa ili aweze kuuawa. Idaribu akihigiro nigetha oragwo. Lakini aliomba Mungu. No akihoya Ngai. Akamwambia najua hauko. Akiuga ne jwe ndore kuo. I know you don't exist. Ne jwe ndokoragwo kuo. Lakini kama una exist. No aikonde okoragwo kuo. Funue kwangu. Wewe umererie kule cie. Kwa leo. Utukua mbele. Kesho nisipouawa nitakuwa na kuhubiri. Rusho ndagakura bonega kuhujia. Huyo alikuwa anakuja Isili na kutuongelesha. Nioka Isili na agatwariria. Nilipokumbuka kama aliambia Mungu hivyo na Mungu alimuokoa. Geridika naye konderia Ngai ugo na Ngai akimuhonokia. Nikaanza kuomba nifunduliwe ukweli. Ngiambia kuhoya nigetha guuririo horo wa ma. Kwa hivyo ndio nikasema yale mambo nitakwambia si ya kubahatisha. Kwa hiyo maundu mara tukuaria timbako kuishiriria. Naanza tu na kuambia kwamba unasikia watu wakisema Yashua. Tukwambia na kuga muraigwa ndo makigo horo wa Yashua. Unadhani tu ni jina tu la kutajwa. Okay, igwa no leto tu ya kogwetu. Lakini jina la Yashua lina maana sana. No leto la Yashua lina hinya muno na pata muno. Kama vile haleluya ina maana sana. Kwa leto haleluya lina hinya na pata muno. Usema haleluya na ukimuuliza kusema haleluya ni kusemaje? Adothe moga haleluya ukimuuliza ni kuga amatike kwira. Anakuambia ni kusema msifuni Mungu. Agakwira ni kuga goshai Ngai. Na ni kweli. Na ni ma. Kwa sababu Mungu ndiye anaitwa ya. Ndio ndo Ngai leta kwa ya. Ndio sababu unasema haleluya. Ndipo na nikio urauga haleluya. Unamsifu ya. Uragosha ya. Ni jina la Kiebrania. Ndio la Kiebrania. Unamsifu ya. Uragosha ya. Naye mwanawe alipokuja hapa ulimwenguni. Na kibodi leo kilego kode. Anasema katika Yohana 5 mstari wa 45. Awa ndio wa Yohana 5 mwali wa 45. Mwali wa 43. Nimekuja na jina la baba yangu. Jukite na leto lewa na hamnikubali. Na mutiaji tikira. Akija mwingine na jina lake mwenyewe. Akoko gina leto yake mwene. Huyo mtamkubali. Ushinu mukamwitikira. Yeye alikuja akiitwa kama baba yake. Okili agitagwo taide. Akaitwa Yashua. Agitwa Yashua. Kusema ni ya Mwokozi. Bwana Ngai muhonokia. Sasa najua mwingine anauliza. Nejo geroria tidini. Maana hii majina yote itasaidia nini? Atawa mali toma ambapo utaingia na kile. Nitakueleza maana ya kujua hilo jina. Niku utaarija pata kumenya. Na katika pia ningeomba niwe nasomewa kwa haraka. Tuko babero na ihenya. Katika kitabu cha Yohana. Ndio wa Yohana. Nataka kueleza pia Mesia kwamba iko katika Biblia. Ningeza tutaarije tu Mesia ndio wa Biblia. Ili unaposikia mtu amesema Yashua Mesia usijitenge na yeye useme ati mimi naamini Kristo. Ningeza hiyo modo wa Yashua Mesia ndoka amwabuke. Hiyo anasema Mesia naye ni kusemaje? Ukaligo arauga hatia. Ujue kwamba Mesia ina uzito hata zaidi. Umenye ndio Mesia ina hinya walio. Kwa sababu wakati mtume Petro ndio nilea mtu kwa Petro aliitwa na Andrea. Ndio Andrea. Alimwambia tumekwisha kumuona Masihi. Au vile tuonete Mesia. Biblia inaweka bracket na kusema ikitafsiriwa ndio Kristo. Biblia ikaugate ndio ligetario ni kuga Kristo. Kwa hivyo jina Kristo ni la kutafsiriwa. Kwa hiyo inaitwa Kristo ni agota jina hasa ni Mesia. Ndio ni Mesia. Wasomi wanajua siku hizi unaangalia encyclopedia kwa simu yako. Adhomile moyo kila encyclopedia ni mwili yako. Unaweza ukaelezwa mengi. Ndio utaarijo makedia. Hebu tusomewe hapo. Ikitoka mbele hao. Kitabu gani? Umesema ni katika Yohana 1 mstari wa 41. Yohana 1:41. Yohana 1:41. Huyo akamwona kwanza Simoni ndugu yake mwenyewe akamwambia, tumemwona Masihi, maana yake Kristo. Kwa hivyo jina Masihi kwa hiyo inaitwa Mesia liko katika Biblia. Ndio wa maandiko. Na ndilo jina halisi alilopewa alipozaliwa. Na ndio inaitwa ndio ahiyohedea asheri. Aliitwa Yashua Masihi. Ndio Yashua Mesia. Yashua Mesia. Yashua Mesia. Nilisema kuna maana kubwa. Nijugile kwenda kwa tamuno na hayo majina. Ya wa maandiko mashio. Katika Yohana 17, ndio wa Yohana 17 mstari wa 3 inasema hivi. Muhali wa 3 yuga go.
naguo muoyo wa tene na tene ni atini na uzima wa milele ni hivi, ni makumenye wenga yule umwe wama, ni wakujue wewe Mungu ambaye ni wa kweli, na mamenye yule awalekirie, na wajue uliye mtuma, na niwe Yahshua Mesia, na ndiye Yahshua Masihi. Kwa hivyo kumjua kumumenya baba wetu ithe wito na kujua mwanawe na kumenya muriu ni uzima wa milele. Ni moyo wa tene na tene. Ni uzima wa milele kivipi? Ni moyo wa tene na tene atia. Yeye mwenyewe akasema katika Yohana 14, akiuga thini wa Yohana 14 kwamba yeye ndiye njia, ati wewe njira na kweli na uzima. Na moyo. Na mtu hawezi akafika kwa baba wetu na mundu ndagikinya kuri ithe wito bila kupitia kwake. Atagera ige hariwe. Utapitia kwake namna gani? Ukugera kuri we atia. Ni lazima umwamini. No kinya umwitikie. Na katika jambo ambalo tulifunzwa kutoka nikiwa lower primary, na watu wanarudwa kumatu shukuru kirathi giathi, katika Yohana 3 mstari wa 16, ndio wacho hana idatu mwali 16, kwa maana jinsi hii ndio ucio Mungu aliupenda ulimwengu ndiye kile ndio ukoze akamtoa mwanawe wa pekee, ndio wake wa Mungu, ili kila mtu amwaminie nigeza mtu wote uwe oketenda kanore, bali awe na uzima wa milele. No agena moyo wa tene na tene. Mstari wa 18 husema hivi, wali 14 ndio ule atiriri, amwaminie uliomwetikitie hahukumiwi, ndagishirithio, asiyemwamini uliotamwetikitie amekwisha kuhukumiwa, yalikitie gushirithio, kwa sababu hakuliamini jina la mwana pekee kwa Elohim. Ndio ndetikire twa ore yali muria murio wa mumwe. Kwa hivyo kutoamini jina lake, kwa wetikie rĩtwa rĩake, hata ufanye mambo mema vipi, onoge kama undu megatia, umekwisha kuhukumiwa, ndio tuireirwo shira, kwa sababu lile jina tumeamuriwa kuliamini. Ndio rĩtwa rĩu nĩ gwatho twathĩtwo kũrĩtĩkia. Tasoma katika waraka wa Yohana, thĩinĩ wa marũa ma Johana, waraka wa Yohana wa kwanza, Johana wa mbere 3 mstari wa 23, ithatũ mũhari wa 23 na 24 na 24, inasema hivi, nisome kwa Kikuyu. Na rĩo rĩathani rĩake nĩ atĩrĩ, nayo amri yake ni hivi, atĩ twĩhoke rĩĩtwa rĩa mũriũ, tuliamini jina la mwanawe Yahshua Mesia, Yahshua Masihi, na twendanage, na tupendane o ũrĩa twathire, kama vile alivyotuamuru. Kwa hivyo ni amri tumepewa. Kwa hiyo ndio watho tuhetwo, na hiyo amri ni kwamba tupendane sisi wenyewe, na watho ũcio no akuga twendane ithuene, na tuliamini jina la mwana wake wa pekee, na twetikie rĩtwa rĩa mũriũ ũcio wa mũmwe. Kwa hivyo mahali popote ukiwekewa sheria, handũ hothe ũkĩigĩrwo watho, kuna penalty akuto ti, ni hakoragwo na ituĩro ũngĩaga gwathĩka. Na ndio tumesikia kwamba amwaminie ahukumiwe, ule mwehokete ndangĩtuĩrwo, lakini yule ambaye hajaamini, no ũrĩa ũtetĩkĩtie amekwisha kuhukumiwa, ni atuĩrĩirwo, kwa kuwa hakuliamini lile jina la mwana pekee wa Mungu, nĩ ũndũ wa kwaga gwĩtĩkia rĩtwa rĩa mũriũ wa Ngai ũrĩa wa mũmwe. Kwa hivyo kutoka sasa, kama ulikuwa hulijui, nĩ ũguo kuma ũmũthĩ akorwo ndũrarĩ ũĩ, umelijua ni vizuri kuliamini, nĩ wamenya na nĩ wega kũrĩtĩkia, na kuliamini na kũrĩtĩkia, ujue kwamba yeye ndiye njia, ni kumenya atĩ we nĩwe njĩra, na kweli, na nĩwe ma, na uzima, na nĩwe muoyo. Kwa hivyo kwa kupitia kwake, kũgerera harĩ we, uweze kuupata uzima wa milele, ndio ũkũhota kũgĩa na muoyo wa tene na tene, ambao unaanza na wewe kupata msamaha wa dhambi, ũrĩa wambagia na we kũgĩa na kuheo mehia, na pia kupewa kipawa cha Roho, na kuheo kĩheo kĩa Roho Mũtheru. Katika Mitume 2 thĩinĩ wa atũmwo 2 tunasikia watu ambao walisikia wakati wa Pentecost. Tunaimba ndio ndio maiguire hĩndĩ ya Pentecost. Kuna watu walichomwa moyoni waliposikia neno lake. Wewe ndo mathecirwo ngoro marĩkia kũigua kiugo. Hebu tusikie kama waliambiwa vile sisi huambiwa. Reke tuigue kana o nĩ maiguaga nĩ merirwo ũrĩa twĩragwo. Kwa sababu ukisikiza unaambiwa mambo mengi sana ya kusema ndio njia ya wako kuokoka. Nĩ gũkorwo andũ nĩ maugaga njĩra nyingĩ mũno cia ũhonokio. Sema rudia nyuma yangu. Angine makugacokera thutha wakwa. Angine piga magoti. Angine makauaturia maru. Wengine pitia chini ya bendera. Angine makaugogera rungu rwa bendera. Mambo mengi ambayo yako. Na maũndũ maingĩ mũno marĩa mekuo. Kweli ni kwamba no ũhoro ũyũ wa mani atĩ
Matendo ya Mitume thĩinĩ wa ibuku rĩa atũmwo 2 mweri wa 37 na 38. Soma na Kiswahili pia. Matendo ya Mitume 2:37 na 38. Walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Masihi, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa hivyo ukitaka msamaha wa kweli wa dhambi, ongenda kurekerwo mehia kurekwama, hatua ya kwanza ni kutubu, undu wa mbere ni kwirira, na pia ubatizwe katika jina la Yesu. No shoki ubatizwe thĩinĩ wa rĩĩtwa la Yesu Mesia. Hapo utapata msamaha wa dhambi, au ndio kugenda kurekerwo mehia, na utapewa kipawa cha Roho Mtakatifu. Na ukaheo kiheo kia Roho Mũtheru. Kwa hivyo hauna otherwise. Ndũrĩ na gacĩra kangĩ. Njia si nyingi za kumpata Baba wetu. Njĩra ti nyingĩ cia gũkinyĩra Mwathani. Masihi alieleza akasema njia ni mbili tu. Mwathani aliakiagua njĩra nĩ igĩrĩ. Moja akasema mlango ni mpana na njia ni pana. Mwaki wa njĩra nĩ njariĩ na mũrango nĩ mwaramu. Iendao upotevuni. Ĩthiaga rĩũrĩro-inĩ. Na wanaopitia pale ni wengi. Na wale mageragera hau ni aingĩ. Lakini akasema mlango ni mwembamba. No akiuga na njĩra ĩngĩ njeke. Na njia imesonga. Na nĩ ngunderu. Iendayo kwenye uzima. Ĩthiaga muoyo-inĩ. Na waionayo. Na andũ arĩa mamĩonaga ni wachache. Ni anini. Kwa hivyo ukidhani utaamua kwa kuona wingi, ungĩciria ũkorwo na ũingĩ, basi utapotea. Nĩ ũgũkorwo ũrĩte. Njia ni nyembamba, njĩra nĩ ngunderu, na imesonga, na nĩ ngunderu. Akasema tangu siku za Yohana Mbatizaji, na akiwa kuma ihinda rĩa Yohana Mũbatithania, ufalme wa mbinguni, uthamaki wa igũrũ utangazwa. Nĩũhunjagio. Nataka tuone katika maandiko. Tuko na thĩinĩ wa maandiko. Mathayo 11. Mathayo 11. Nitasoma kutoka mstari wa 11. Kuma mũhari wa 11. Ngũmwĩra atĩrĩ nama, atĩ kũrĩ arĩa manaciarwo nĩ andũ anja, gũtirĩ kwagĩa mũnene kũrĩ Johana Mũbatithania. No rĩrĩ, ũrĩa wĩ mũnyinyi ũthamaki-inĩ wa igũrũ nĩ mũnene kũrĩ we. Na gwata matukũ ma Johana Mũbatithania nginya rĩu, ũthamaki wa igũrũ nĩ ũhunjanagĩrio, na arĩa agithinyani nĩo mawĩgwatagĩra na hinya. Baba wetu apewe sifa. Amen. Kwa hivyo ufalme wa mbinguni unapohubiriwa, hĩndĩ ĩrĩa ũthamaki wa igũrũ ũrahunjio, wanaonyakua huo arĩa megwatagĩra ũthamaki ũcio wanaunyakuwa kwa nguvu, maũnyitaga kĩa hinya. Si jambo ati tutakupata tu, si ũndũ ũgũkorera oro ũguo bila wewe kuwa na juhudi na kujikakamua, wewe ũtekĩrĩire kĩo, uswim against the current, ũkinyane nginya ũkinyĩre ũhoro ũcio. Hata ingawa ulimwengu wote unaona tofauti, ona haikuwa thĩ yothe ĩrona na njĩra ngũrani, jikakamue ujue ukweli, wewe ũhihinyane nĩgetha ũmenye ma, kwa sababu kuna wakati ambao utafika, nĩ ũndũ kwĩ ihinda rĩrĩa rĩgũkinya ambao mambo yatakuwa tofauti sana, na maũndũ nĩ magũgĩa ngũrani mũno. Kwa sasa watu wanaweza sema wako na nguvu, rĩu andũ no mauge mena hinya, na watanena kwa lugha, na no manyi na thiomi, na watatabiri mambo, na nĩ magũthioma, lakini wakati Masihi atakuja, no rĩrĩa Mesia agoka, na iwe sasa ni kumlaki hewani, na gũtuĩke rĩu nĩ kũmũtũnga rĩera-inĩ, sasa ujue hautaweza kuruka, ndũkahota kũrũga. Hauwezi ukajifanya kwamba utaruka, ndũngĩhota gwĩtua atĩ no ũrũge, kwa sababu utajikuta uko wewe kama binadamu, ũgakorwo ũrĩ o mũndũ wa kawaida. Lakini wale wanaomtarajia, no arĩa mamwetagĩrĩra, watabadilisha miili kama vile tuliambiwa, nĩ makagarũrwo mĩĩrĩ tũrĩa twĩrirwo katika Wathesalonika wa kwanza 4, thĩinĩ wa Thesalonika wa mbere 4, ili waweze kumlaki hewani, nĩgetha mamũtũnge rĩera-inĩ. Kwa hivyo ni vizuri kujua ni hatua gani unahitaji kufanya. Koguo nĩ wega kũmenya nĩ maũndũ marĩkũ wagĩrĩirwo nĩ gwĩka. Na moja tumesikia kwamba kutubu, na ũndũ ũmwe tũigua atĩ nĩ kwĩrira. Na kutubu ni kutubu nini? Na kwĩrira nĩ kwĩrira kĩ? Katika waraka wa Yohana 1:3, thĩinĩ wa Yohana wa mbere 3 mstari wa 4, mũhari wa 4, tusomewe kwa lugha ya Kiswahili. Waraka wa Yohana wa kwanza 3 mstari wake ni wa 4, inasema, kila atendaye dhambi
afanya uasi, kwa kuwa dhambi ni uasi. Mundu wothe uria tuire mundu wothe wihagia ni kurega aregete watho. Kwihia ri nikuo kurega watho. Kwa hivyo unapoambiwa utubu dhambi, hindi rio leo wirire mehia, unatubu kwa sababu umekuwa ukiasi, umekuwa hau tukoretwo ugiathikira maathani manga. Wakati mmoja alimuuliza nifanye nini ili niweze kurithi ufalme? Amwelile ukienda gutonya muoyo-ini. Alimwambia ukitaka kuingia katika uzima, ikaraga uiguite maathani, ukae ukishika amri. Na akiuria ni mari, akauliza ni yapi? Maria gweteirwo. Amri ambazo alitakiwa no maria magwetetwo thiini wa Thama 20. zile ambazo zimetajwa katika Kutoka 20. Tondu mwathani witu augire ndokite gutharia watho kana wanabii. Kwa maana Bwana alisema hakuja kuondoa sheria, okite kuhingia watho ucio, alikuja kuitimiza. Koguo rero gerwo wirire. Kwa hivyo wakati unaambiwa utubu, ni wirire ni gukorwo utarathikagira watho wa Ngai. Ni utubu kwa sababu hauko unatii sheria ya Bwana. Akorwo ni uragia na Ngai ingi, kama ulikuwa na miungu mingine, tiga owe tondu ni gwathanite, isipokuwa yeye, kwa maana hivyo ndivyo ameamuru. Na mwathani witu ndaragiria andu na uingi. Na Bwana huwa aneni kwa watu kwa jumla, aragiria mundu binafsi, huwa ananenea mtu akiwa binafsi. Koguo ndugiuga ati ithue tuonaga, huwezi ukasema sisi huwa tunaona. Niwe wiritwo ndukanagĩa na ngai ingĩ. Wewe niwe umeambiwa usiwe na mungu mwingine ila mimi. Ukerwo ndukanethondekere mũhianano mwacio na hapo usijifanyie sanamu kana muhianire wa kindu giothe gikuria iguru, au mfano wa chochote kilicho huko juu mbinguni, kana wa kindu giguku thi, au kilicho hapa duniani, kana wa kindu ki mai-ini maria muhuro wathi katika maji. Ukerwo ndukanaciina mirire, usicinamie na usisujudie. Koguo waga guthondeka muhianire wa riũa kana mweri kana njata, usipojenga mfano wa jua au mwezi au nyota, uthondeka wa kindu gĩkĩ gĩgũkũ thĩ, utengeneze ya kitu chochote hapa duniani, na uinamagĩrĩra na ugatungatĩra, na wewe unainama na kuisujudu, rĩu ũcio nĩ mũhianano, hiyo ni sanamu, na nĩ umĩte rĩathani rĩa kerĩ, na umekaidi amri ya pili. Wathi wĩthomere thĩinĩ wa Thama 20, nenda ukisomea katika Kutoka 20, hena maathani ma Ngai kuma rĩa mbere nginya rĩa 10, na amri za Bwana kutoka ya kwanza hadi ya 10. Na akeria ũhoro wa ndũkanainamĩrĩre mũhianano, na akinena kuhusu usinamie sanamu, nĩ arauga ndĩ Ngai wĩ ũiru, anasema ni Mungu mwenye wivu, na agakinyĩria ciana waganu wa maithe, na nitafikishia wana dhambi za mababa nginya rũciaro rwa gatatũ na rwa kana rwa arĩa mathũire, hadi uzao wa tatu na wa nne wa wao wanichukiao. No akauga nĩ ngaiguĩra andũ ngiri na ngiri tha, anasema atawahurumia maelfu na maelfu arĩa manyendete na makaigua maathani wanaonipenda na kuzitia amri zangu. Koguo nĩ kaba ũngĩgarũrĩra, ni afadhali ungegeuka, no kũrĩ ũkuga atĩrĩ, kunaye ambaye atasema niona ndikwenda kumenya macio, mimi hatastaki kujua hizo, ndikanacirithio, ili nisihukumiwe. Thĩinĩ wa Roma 2, katika Warumi 2 turerwo arĩa othe magakorwo mehĩtie matarĩ watho-inĩ, tunaambiwa wale wote ambao watakuwa wameasi bila kuwa katika sheria, nĩ kũninwo makaninwo o ũguo matarĩ watho-inĩ, wataangamizwa hivyo tu kama hayuko katika sheria. Na arĩa magakorwo mehĩtie me watho-inĩ, na wale ambao watakuwa wameasi wakiwa katika sheria, acio magatuĩrwo kũringana na watho ũcio, hao watahukumiwa kulingana na ile sheria. Reke tuthome, wacha tusome thĩinĩ wa Roma 2 mweri wa 12 na 13, Warumi 2:12 na 13. Ũguo na nĩ kaba ũngĩmenya ma, ni vyema ungejua ukweli, tondũ rĩrĩa wĩ muoyo no ũgarũrĩre, kwa sababu ukiwa hai uko na wakati wa kugeuka na wĩgwatĩre muoyo wa tene na tene, na upande uzima wa milele, handũ ũkaninwo toĩ, kuliko uangamizwe bila kujua. Arauga atĩrĩrĩ, mweri wa 12 inasema hivi, mstari wa 12, amure andũ othe arĩa magakorwo mehĩtie matarĩ watho-inĩ, nĩ kũninwo makaninwo o ũguo matarĩ watho-inĩ, na andũ othe arĩa magakorwo mehĩtie marĩ watho-inĩ-rĩ, acio magatuĩrwo kũringana na watho ũcio. Nĩ ũndũ rĩ, ti atĩ andũ arĩa maiguaga watho ũgĩthomwo nĩ wathingu mbere ya Ngai, no rĩrĩ arĩa mekaga ũrĩa watho ugĩte nĩo magatuo athingu.
Ina witwa shukrani God. Amen. Kogo ne kama komenya ole Ngai yendaga. Ni vyema kujua mapenzi ya Bwana. Tondu no werire no garuruke. Kwa maana unaweza geuka na kubadilika. Ndogo ni gwetorerwo thiini wa tumwe ithatu mweri wa 19. Kwa maana hivyo ndivyo tunaambiwa katika Matendo ya Mitume 3 mstari wa 19. Mwerirei na mugaruruke. Ya kwamba tutubu na tubadilike. Nigetha mehia manyu marihurwo. Ili dhambi zetu ziondolewe. Acoke agĩa kahinda ga kũrurumũkio. Na kuwe na wakati wa kuburudishwa. Oimĩte kwĩ Mwathani. Umetoka kwa Bwana. Koguo maũndũ macio nĩmo marabatarania. Mambo haya ndiyo yanahitajika. Na ndingĩtiga itakwĩrĩte ũrĩa kwagĩrĩire. Na singeacha kama sijakwambia inavyofaa. Kwĩrire ũhonokio wĩkuo mĩthemba mĩingĩ. Nikakwambia wokovu huko wa njia nyingi. No Mwathani witũ atwathire atĩa? Lakini Bwana alituamuru namna gani? Thĩinĩ wa Mariko 16. Katika Mariko 16 thĩinĩ wa Mariko 16 ndĩrathoma kuma mweri wa 15. Anasoma mstari wa 15. Mwĩrire ndikũmũikaria. Nilisema hatutakaa. No nditiga ũtamenyete ũndũ ũrĩa ũngĩkũhonokia. Lakini sitaacha kama hujajua jambo ambalo litakuokoa. Maandĩko marauga atĩrĩ. Neno linasema, nake akĩmera atĩrĩrĩ, thiĩi thĩ yothe mũkahunjĩrie andũ othe ũhoro ũrĩa mwega, ũrĩa wagwĩtĩkia na abatithio nĩakahonoka, nake ũrĩa wakũrega gwĩtĩkia nĩakahotwo nĩ ciira. Ndio itazokorwa ni gawa. Bwana apewe sifa. Kwa hivyo honokio ũrĩa wama. Kwa hivyo wokovu ambao ni wa kweli ni wa mũndũ gwĩtĩkia, ni mtu kuamini, na nĩtũiguire nĩ gwĩtĩkia mũrũ wa Ngai, na tumesikia ni kuamini mwana wa Mungu, gwĩtĩkia rĩtwa rĩake, kuamini jina lake, ũrĩhoke, kuliamini. Rĩu na twaigua no nginya wĩrire, na ni lazima utubu, na ũgarũrũke ũtige gũcoka kwĩhia, na ugeuke uachane na dhambi. Rĩu werwo atĩrĩrĩ, sasa umeambiwa wetĩkia no ũbatithio, ukiamini na ubatizwe nĩguo kũhonoka, ndio utaokoka. Koguo no nginya ũbatithio, ni lazima ubatizwe, werira, ukitubu, nĩgetha ũciarwo nĩ maĩ, ili uzaliwe na maji na Roho Mũtheru, na Roho Mtakatifu. Na nĩkĩo nginya Mwathani witũ, na ndiposa hata Bwana wetu, ona Johana ugaga atĩ ndagĩrĩirwo ona kuohora iratũ ciake. Hata Yohana aliposema hakufaa kufungua viatu vyake, we mwene amwĩrire njĩtĩkĩria, yeye mwenyewe alimwambia nikubali, nĩ ũndũ nĩ kwagĩrĩire tũhingie maũndũ mothe marĩa merekanĩire, maana inapaswa tufanye yote ambayo imeandikwa katika sheria, nĩgetha atĩrĩ, ili kwamba ahingie maũndũ marĩa merekanĩire no thingu, atimize mambo ambayo yanalingana na haki. Na koguo hĩndĩ ĩyo akĩmwĩtĩkĩria, na kwa hivyo akamkubali. Maandĩko magatwĩra magĩikũrũka rũĩ, maandiko yanasema akateremka majini, na rĩrĩa aumĩrire maĩ-inĩ, na wakati alitoka kwenye maji, igũrũ rĩkĩhingũka, mbingu zikafunguka, na Roho Mũtheru akĩonwo agĩikũrũka, na Roho Mtakatifu akaonekana akĩũmba igũrũ rĩake, na akasimama juu yake, na mũgambo ũkiuma igũrũ kiugo ũcio nĩ mũrũ wakwa nyendete, na sauti ikatoka juu mbinguni ikasema, huyu ndiye mwana wangu ambaye nampenda, mũiguagei, msikizeni. Koguo njĩra ya muoyo-inĩ ti igĩrĩ, kwa hivyo njia ya uzima sio mbili, no honokio ti maita merĩ, na wokovu si mara mbili. No nginya wĩtĩkie mũrũ wa Ngai, lazima mkubali mwana wa Mungu, na wĩrire mehia, na utubu dhambi, na rĩu ningĩ ũbatithio, na ubatizwe, na to kũbatithio, na sio tu kubatizwa. Tũiguire thĩinĩ wa atũmũigĩre atĩ nĩ kũbatithio thĩinĩ wa rĩtwa rĩake. Tulisikia katika Matendo ya Mitume 2 ni ubatizwe katika jina lake, nĩguo woherwo mehia, ili usamehewe dhambi, na ũheo kĩheo kĩa Roho Mũtheru, na upate kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwaga kũhanĩka ũguo, isipofanyika hivyo, rĩu ũmenye maandĩko nĩ maratwĩra wega, ujue maandiko yanatuambia vizuri. Ũthiĩ wĩthomere thĩinĩ wa Roma 8 yothe, usomee katika Warumi 8, ũigue Roho Mũtheru, usikie Roho Mtakatifu, wakorwo ũtarĩ nake, kama hauyuko pamoja naye, ona rĩrĩa arĩ akuo makariũkio, na hata wakati wafu watafufuliwa, ndũkahota kũũkĩra, hautaweza kuamka. Rĩu ningĩ ũcio nĩwe ũtuanagĩrĩria, huyo ndiye ambaye hukuonyesha, tondũ Johana 16 ĩratwĩra atĩrĩ, maana Yohana 16 huwa inatuambia ũcio Roho wa maoka, huyo Roho
wa ukweli akija, akamutongoria bumererio horo-inĩ wa mawote, atawaongoza mpaka kujua kweli, tondu ndakaragia na kwĩra gwake, kwa maana hata nena kwa maneno yake mwenyewe. Ndio maundu marĩa kaigua no mwaka oiga, lakini mambo ambayo anayasikia ndio atakayonena, na nĩ akamugũrĩra maundu marĩa magoka, na atawafundulia mambo yote ambayo atakuja nyumaye. Hau ndĩtauma, hapo nimetoka. Rĩu katuke mũndũ arĩkia gũkua, tuje mtu akifa aikaraga athiaga huwa anaenda wapi? Akugweta na njĩra nguhĩ mũno. Nitataja kwa maneno machache. Thĩinĩ wa Danieli 12, katika Danieli 12 nogomerwo mwari wa kerĩ, nisomea mstari wa 2. Danieli 12 mstari wake ni wa 2. Danieli 12 mstari wake ni wa 2. Tena wengi wa hao walalao katika mavumbi ya nchi wataamka, wengine wapate uzima wa milele na wengine aibu na kudharauliwa milele. Ikwĩrauga nao andũ aingĩ akuũ arĩa magakorwo makomete rũkũngũ-inĩ rwa thĩ nĩ makariũkio, amwe mariũkĩre muoyo-inĩ ũrĩa ũtagathira, nao arĩa angĩ mariũke nĩgetha maconorithio na matũũre mamenekete mĩndĩ na mĩndĩ. Ithe witũ acokorwo nĩ Ngai. Amen. Hau twaigua arĩa akuũ, tumesikia wafu makomaga rũkũngũ-inĩ, huwa wamelala mavumbini. Nĩ rũkũngũ-inĩ ta atĩa? Ni mavumbini namna gani? Mwathani witũ nake nĩ erethire ũndũ ũcio. Bwana wetu alinena hayo thĩinĩ wa Johana 5, katika Yohana 5. Thomerwo Johana 5, Yohana 5 mwari wa 28. Yohana 5, kitabu cha Yohana 5 mstari wake ni wa 28 na 29. Msistaajabie maneno hayo, kwa maana saa yaja ambayo watu wote waliomo makaburini wataisikia sauti yake, nao watatoka, wale waliofanya mema kwa ufufuo wa uzima, na wale waliotenda mabaya kwa ufufuo wa hukumu. Atĩ mũtikagege nĩ ũhoro ũcio, amu kwĩhingo ĩroka arĩa othe me thĩinĩ wa mbĩrĩra na arĩa tũgũthiĩ kũiga mwarĩ wa ithe witũ. Wale wote wako kaburini kama mahali tutamweka dada yetu. Kwĩhingo ĩroka, kuna wakati ambao unakuja arĩa othe me thĩinĩ wa mbĩrĩra, wale wote wako makaburini makaigua mũgambo wake, wataisikia sauti yake na moime kuo, na watoke huko. Arĩa mekaga wega, watendao mema, moimĩre iriũkĩro rĩa muoyo, watoke wakienda katika uzima wa milele, na arĩa mekaga ũũru, na wale wanatenda maovu, moimĩre iriũkĩro rĩa gũcirithio, wafufuliwe ili wahukumiwe. Koguo hingo ĩyo ĩtakinyĩte, kwa hivyo kabla ya wakati huo kufika, marerwo makomete rũkũngũ-inĩ rwa thĩ, wamelala katika mavumbini. Kwĩ maũndũ maingĩ mũno maragio, watu hunena mambo mengi kũrĩa mathiĩte, pahali watu wameenda, angĩ nĩ rĩera-inĩ, wengine wanasema wako katika mahewa, igũrũ, wengine wako mbinguni. No uma nĩ atĩ maandĩko marauga makomaga rũkũngũ-inĩ, lakini maandiko yanasema kwamba wamelala mavumbini. Ona twanaina mũno atĩ nĩ ndĩraigua mĩgambo ya arĩa mathire tene, na tunaimba ya kwamba nasikia sauti ya walioenda mbeleni. No maandĩko marauga arĩa makomete, lakini maandiko yanasema waliolala ona matingĩhota kũmũgoca, hata hawawezi kumsifu. Thĩinĩ wa Zaburi 115, Zaburi 115, Zaburi 115 mstari wake wa 17, mstari wa 17. Zaburi 115 mstari wake ni wa 16, nĩgetha tũigue igũrũ nĩ rĩaũ, tusikie mbingu ni za nani. Zaburi 115 mstari wake ni wa 16 na 17. Mbingu ni mbingu za Bwana, bali nchi amewapa wanadamu. Sio wafu wamsifuo Bwana, wala wowote washukao kwenye kimya. Atĩ igũrũ rĩo rĩene rĩrĩa mwene hinya, na yothe nĩ kũheahete ciana cia kĩrĩndĩ. Arĩa kuo matigocaga mwene hinya, gwata arĩa othe maikũrũkaga kũu ũkiri-inĩ. Koguo arĩa kuo gũtirĩ hĩndĩ magocaga Ngai. Wafu hawamsifu Bwana, arĩa me muoyo nĩo magocaga. Walio hai ndio huwa wanamsifu Bwana. Nĩguo mwari wa 18 ũrauga atĩ no ithuĩ-rĩ, lakini 17 inasema sisi
18. Nĩ ithuĩ tũrĩgathaga mwene hinya. Ni sisi tunamsifu Bwana. Rĩu nginya tene na tene. Wakati huu hadi milele. Gocai mwene hinya. Tumsifu Bwana. Koguo arĩa akuo, kwa hivyo wafu makomaga mbĩrĩra-inĩ, huwa wanalala makaburini, no kwĩhingo ĩroka. Lakini kuna wakati unakuja rĩrĩa aroka agĩtanaga ta ũrĩa Athesalonike rauga na kayũ, wakati atakuja akiitana kama vile tunasoma katika Wathesalonike, na mũgambo wa mũraika ũrĩa mũnene, na sauti ya malaika mkuu, naguo coro wa Ngai ũkĩhuhagwo, na barabara ya Mungu ikipigwa. Wako kazi moja na huyu mtumishi, na Bwana apewe sifa kwa kutusikiza. Na sisi wote tupate nafasi kwa hilo neno. Tumesikia si yule ambaye husikia sheria ikinenwa, bali yule ufanya kama ile sheria. Mbarikiwe sana. Sasa nitamkaribisha Pastor Warutumu Washiri ili atuongoze. Karibu sana. Shalom. Shalom. Mlegathini wa Mwathani. Amjambo katika Bwana. Mlegathini wa Mesia. Amjambo katika Masihi. Enewe gaida itwacoko ni ngatho. Asante Bwana apewe sifa. Otogo maigwa haitwa. Kama vile umesikia kwa jina, itako Warutumu Washiri. Anaitwa Warutumu Washiri. Kana Charles Warutumu Washiri. Ama Charles Warutumu Washiri. Huko gikaro giki nini ndungataga. Na ni mimi mtumishi hapa. Nakula kwenda Sweet Waters. Na upande mwingine wa Sweet Waters uko na Nyuki. Na leo mbele ya dhiete na mbele, na kabla sijaendelea sana, nyumana muteithia ule tuteithanagia nake, alikuja na msaidizi wake, na kene kurugama nigetha agaithanie, atasimama ili aweze kumsalimia, na nigetha hote guthii na mbele, hote guthii na mbele, atambite kugaithania ili niweze kuendelea. Ni tondu tukata nake guku nitukite muno, kwa maana wamekuja sana hapa na yeye, tondu mahindi maria ina Joyce arakoretwo akigea na gathina, kwa maana wakati mama Joyce alikuwa na shida, ni arahuragira kaingi, alikuwa ananipigia simu ona kaingi akauga tumutware mahoya-ini, na zaidi anasema tumuombe, na mahindi maria tuli muciiri, na wakati tuko manyumbani tutigiteithanagia kinya mahoya, tunasaidiana hata katika maombi. Koguo riu ni arugame nigetha agaithanie kumpeleka pale, na nigetha agire na hofu wa kuhuruka, aweze kupumzika. Maandiko mauga ahuruke mawira maritu maria aneka, apumzike kazi nzito ambazo ametenda, na maundu maria aneka ni makarumanira nake, nayo mambo ambayo ametenda atamfuata. Koguo riu undu uria kuri ni ati tukugia